Sljedeća vežba je za gornji deo leđa. Ova se vežba naziva i veslanje. Savijene su noge, blago savijene. Leđa su obavezno prava, kao i u svakoj vežbi. Znači uvijek su leđa prava, mali nagib nazad i samo rade ruke. Znači napred-nazad ruke, telo miruje. Nema cimanja napred ili nazad. Uvijek, znači, najbitnije ovdje da su leđa prava, da ne bi došlo do neke povrede. Ovdje je disanje, znači izdah je kad se vuče ka sebi, a udah je nazad. Također 3 serije i svaka serija da bude sa većim kilažom od prethodne. Sljedeća Nikolina vežba je letanje sa bućicama ležeći. Vežba je za gornji deo leđa. Ajde Nikola. Gledaj da su ti ruke potpuno prave u laktovima, da ih ne kriviš. Tri serije ćemo da radimo. Svaka da bude teža od prethodne. Znači, kad ih diže gore, onda je izdah, kad ih spušta, onda je udah.